Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanen ang nagaw-awid ni Jenny, kat nakipagnaad kin ni Melvin iti rancho. Binaybayan mat ni Melvin, tapno adda agpaay ababaunan na. Binagbagaan mat ni Tata Andoy to'y balasang, nga agawid laangen. Ngam pinagsawan laang ni Jenny, iti saan ang nasayaat. Iti sabali abangir, kinasarita ni Nana Melba ni Cirelo, ani Veronti kayat na amanugang. Kat numabalin, isulaangan ti ayatan ni Cirelo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Veron ti kayat ko amanugang. Saan ko ang magustuhan ni Janie? Tanagalas ti ugali na. Nanang, Nilaangan Veron ti ayat Cirilo. Ta sigurado, saan kanton nga agbabawi iti udi na? No ni Jenny ti maasawam ay sigurado agbabawi kantaw. kasano nga tanday ta, nanang? Kat ni mat Jenny ti ayatak. Ay, nasaysaya at ani Veron ti ayatam. Pagayam laang ti pangibilbilangak kan ni Veron, nanang. Pues, sursurwam nga ayatan. Sino jay babae nga day jay kusina, Melvin? Ni Jenny, papa. Anya ti kayat asawan ti kadda na dito rancho? Bayan nyo lang, papa. Anya ti aramidan na dito'y? Katulong ko, papa. Katulong wenno abalbalay mo manen. Aging kakadita katawan lata pa nagbalbaliw mo. Amangan no makaala ka iti sakit mo iti ginaplayboy mo. Sana mapasamak na ita, papa. Kano ka kading agbaliw, Melvin? Ni papa met... Babaero kalata nga aging kayta. Manuna babae iti pinagsangit mo. Ado na, papa. Ngam di kayag danag. Tawan rumswa aparikot. Melvin, agbalbaliw kan. Tanusan. Jak ipatawid kan kada iti rancho. Ta sino kumat ipakipatawidan nyo? Siyak lang met ti anak yo. Bugbog tong nga anak. Into nagkapsuta kon. Ilakok. Kat idonar ko laangan iti balay ka asi ti mapaglakwak. Anya? Didak man angawan iti kasta, papa? Ala, papanawom day di babae diti rancho. Jak magustuhan ti kadana ditoy. Sakit naka-short pant. Apay, agkursunada kayo kenkwana, papa? Sige lang. Aniya. Ingkay latay iti ayan na, papa. Sumardeng kan. Tanusaan. Tanugag tarupam. Relax lang, papa. Ang angawan kayo laang. Ala, ingka papanawen day jay a babae. Kuna ni papa, apumanaw ka kanon dito yung rancho. Isong agawit kan. Saan ang mabalin, Melvin? Itapay, taintalag kun ti amin ko kan ka. Apay, asino ti aking basol? Melvin, Ala, agawit kan. Kasta ti ko na ni papa. saan? Agnanayo na kun iti danam. Ay ayatan kan, kadyak kayat ti maisina iti abay mo. Dito yaklatan. Anya? No pilitan dak apumanaw ditoy. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadag iti baka kat mataya kon. Anya? Agraman dagiti baka? Iraman mo iti kinabasit ti panunot mo? Basta, no pilitan dak nga agawid. Aramidak timbagak. Nukasta, nakagraduar ka iti kolehyo? Once, sir, nakalpasak iti kurso nga HRM. Apay nga rod nga daka dito yung rancho. Apay ati kagtrabaho. Diyak mabalin a panawan ni Melvin, sir. Ay ayadag ni Melvin. Kat iti kanito at talikodan na ti pagrebangan na kanya. Nasaysaya at laangan nga inak agpasangdo kadagiti ba kayo. Apay, at daka di responsibilidad ni Melvin kan ka? Once, sir, agdadagsen akon. Aniya? Iso nga ita,
aramidak timbagak. Iti kanitong atalikodan nak ni Melvin. Kasday ka di babae ti kayat mo nga ikalaysa, Melvin. Kunak man no pinapanaw yun, papa. Di na kayat ti pumanaw ditoy. Dahil tangarod kat, papa. Di namatan kayat ti pumanaw. Pakay babainam daytoy, iti kanito nga aramiden na timbagana. Ngagpasangdo ka dagiti baka, papa? Di na maramid dayta. Kasano no aramiden na? Saan na maramid ti kasta, papa? Ay, Melvin, urnusan daytoy. Pangasim tadi kagaramid iti pakay babainam, kan ti pamilya tayo. Mano na babae ti imay kaniyak ngagsangsangit, tapno lang ikalaysam. Papa, Agbalbaliw kan, Melvin. No talaga akayat mo ni Jenny, pues, ikalaysamon. apay ka di mo kayat ti pumanaw. Saan ka nga ay ayaten? Saan akasken kalaeng ti kayat ko nga ikalaysa? Sa anak a pumanaw ditoy. No kasta, siya kun ti pumanaw ditoy. Uray pumanaw ka. Adda aktulat ta ditoy asang patam. Ngamin, ditoy akon nga agnaed aginggat inggana. Ditoy akon nga agpasngay. Ken ditoy matan adumakkel ti pasngay kunto. Anya? Agdadagsan akon, Melvin. Awan ti pabasulam, no di si kamat laeng. Siya? Siya klaang ti pabasulam? Ala, pumanaw kan dito'y rancho. Tas saan asika ti babae akayat ko nga ikalaysa? Tata Andoy, sa dino ti papanan ni Melvin, jak na si putan arimor. Mapan ka no agbirok iti girlfriend. Anya? Kasta matikuna na kanyak. Mapan agbirok iti girlfriend. Girlfriend? Imbagak meten ken ka idipay. A playboy ni Melvin. Ang maging gaita. Handa kalata ditoy. Saan ang mabalin ang pumanawak dito'y tata? Sana nasaya at ti aramidem, Jenny. Ibantay mo kit din ti bagim. Iti lalaki at di mangayat ken ka. Kasano akong tata? Kasanon ti si Kugo? Basul mo matlaang Agawid ka kit din. Tawan na saya at amaganap mo kan ni Melvin. Saan nga rod ang mabalin? Ala Si ka nga rod ti makaam mo, Jenny. Nana Melba, adda salad ngay naramid ko. Umay ka paramanan. Salad. Wala na. Atoy Ramanan nyo, Nana Melba. Naimas. Kasta ka de eh. Saan unay anasamit? Ngam naimas. Ayan ka din ni Cirilo, aya. Ta iso ko mati makisarsarita ken kabalasang ko. Adda di talikodan ti balayo, Nana. Tamtamingan na dagiti natang amula na. Ay, kasta ay Ay, rumbeng aramanan namot day ta salad mo. Sapay nagadaw. Sige, Nana. Siya kunti mangayabkan kwa na. Malanga road. Ingkaya ba anta isaganak ti kapitayaw? Naimas da ito'y salad mo Veron. Agyaman na. No kumanga main taagasawa kayon. Di adda kuman apo ko. Naragsaka kuman apo musay. Ha? Ni, anya pumusay asasawan nyo, Nana. Hawan na. Ay, di tay ammo ti biyag. Iso ano mabalain, kayat ko kuman makita ti agbalin nga apok, tamaaw-awir ko pay. Bakit akon balasang ko? Ay nanana, atidog pa'y tibiyagyo. Iso nga rod ano mabalain, kat agasawa kayon ka ni Cirilo. Iti kasta, maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok, sakbay ap umusayak. Nana? Pangaasiyok ko maadto Agasawa kayon. Agkalaysa kayon iti kabiitan apanawan. Apay akas jay ti imbagayo itay nanang. Kababain pa'y ka ni Veron. Agpakaasi kayo mutan nga agkalaysa kami.
Ay, hanya ko matidakas na itimbagak. Amom anak, agayat kan ka ni Veron. Apa ay, di mo madlaw dahita. Madlaw ko, nanang. Ngam saan mat anala katikunayo, nga agkalay sa kamin. Agkalay sa kayo kit din. Nalakalaang asusurwom nga ayatan ni Veron, tanasaya at ti ugali na. Nanang, No iso ti maasawam, awan to ti pagbabawiyam kunakmanen. Awan makunakkan kwa na, tamalaksid anapintas, nagagat kan na respeto abalasag. Nakadanon ta dito rancho, Sharon. Talaga? Ipasyar ka iti entero a rancho. Agsakay ta iti kabalyo. Sige. Ala, bumabatan dito yung kotse. Oh, asino na ita babae anak ka short pan? Kaslaur urayan na ta. Di mo nitaltalak dahi ta babae. Katulong ko la dahi ta. Kasta? Okay. Ala, bumabatan dito yung kotse. Asino day ta a babae, Melvin? Awanan bibiyang mo no asino. Ala, ingka mangisaga na iti taraon. Tadito'y amangal daw ni Sharon. Anya? Agtungpal ka kadi? Wano nasaysaya at langan na pumanaw ka. Sige. Ingka magkabalyo. Kat inton sumangpet kami. Rumbeng anakasaganan tikanin mi. Nalawag? Sige. Sige, Cirilo, mangantan. Naimas da linuto kasi daan. Umay ka ko mapadigwan, ngam imay ka magtandi balay. apag isuan na na akti pangal daw Iso nga ro da mangantan. Ayan dagiti dadakal mo. Adda da ija garden. Ken adda balon da. Tain lutwak ida iti balon da. Di mo ka di ida tulungan ije garten? Jak ka ba ilang taggabyon? Tumulong ak tulangan inton pa nagmumula. Apay, amom ka di ti agmula. Uy, di nakatawa na. Nalaingak nga agmula. Aggabyon lang ti jak ka ba ilan? Ay, kinapuno na. Kayat ko ti agnegosyo. Arapaap ko ti manglukat iti dress shop. Nasayat mo kasta. Nalaingak nga ag-design iti bado. Iso akayat ko kung mga itrabaho dayta. Aramidem Wen, dumteng tulat ta dayta agundaway. O ala, mangantakit din. Sigurado ang magustuam ti si daan alinoto. Una, amok analaing kang agluto. Pudnon sakit diti ko na ninanang Ngaan niya? As anak nga agbabawi. No sikat ikalay sak. Anya? No umanugot ka. Ikalay sakan, Veron. Andoy, anya ka diter aramiden ni Melvin. Sabali man na babae ti kadwa na nagkabalyo. Nalabit agayam na laang dayjay, senyor. Kastamat ni Melvin. Agawis iti gagayam na. Kat agkakabalyo da dita. Ngem babae day jay kadwa na itay. Ket duada pa'y anagsakay iti may sa kabalyo. Kasta nga ron ni Melvin. Ngam, amo kagayam na laang jay babae, senyor. Ket ni Jenny. Ay, sabali ti ugali dayjay a babae, senyor. Di na kaya ti mabagbagaan. Binagbagaak, anasaysaya at no agawid laangan. Taamok apagang angawan laang ni Melvin. Ngam, kunanakit din, at ti trabaho klata ka no, ti pakibiyangak. Aniya. Iso sige makaammo ni ti biyag na. Awan to ti pabasulan na. Tadi namat kaya ti mabagbagaan. Natangken ti ulo ni Melvin. Ket amangan no may sagmak iti kina playboy na. Wanya, nabanog kan, Sharon? Uy nga ron, makabandog mat gayam ti agkabalyo. Agi na natang rod. Tainta pa'y mangal daw. Nakaluto nga tan ti baba unam. Wen, nakaluton day jay. Napintas. Sakat, naka-short pan. Siguro, abalbalay mo day jay anya. Wen,
Isungawan ti rumbang apagimunam. Okay. Agi na nata, tain tamangaldawan. Oh, nasaya tada kayon. Apag iso, nakaluto akon. Sige, isagana mon ti lamisan. Sige. Umay kan Sharon, intabi it agdigos. Okay. Itay pa'y anak kasagana ti makan. Ngam di pa'y larumar da Melvin iti silid. Ha! Dayjay babae akadwana. Makaraman kanyak dayjay. Payman tay nakitaan ida ijay silid. Melvin! Nakasaganan ti makan! Di nakagkanti na. Dagiti awanan bain. Anya ti kayat asawan da itay. Anya ti aramiden ni Jenny iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo ita alawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.